Savjetujem sebe i vas, pošto živimo u vremenu tehnoloških dostignuća, dobro pazite kako koristite internet. Internet je po meni jedna od najvećih blagodati kojom je Allah počastio ovaj dio ummeta i ove generacije, ali isto tako i jedno veliko iskušenje. Pa smo mi vidjeli da je mnogo ljudi, hvala Bogu, vratilo se vjeri zato što su slušali dersove putem interneta, ali isto tako mnogo se ljudi pokvarilo neispravno koristeći internet. Pa vam je moj savjet, dobro pazite kako koristite internet. Preispitujte sebe i svoj način korištenja interneta. Ako vidite da idete u pogrešnom pravcu, ili ga nemojte koristiti, ili neke stavove revidirajte, ali pazite se, mnogo je ljudi koji su izgubili i dunjaluk i ahiret zbog neispravnog korištenja interneta.